ngane bese imbulwa enzele into ekuthiwa umembulo le sebethi abantu memulo yes angithi nje akulinganise ngezwe lasempangeni izwe lasempangeni kahle kahle kusembangweni la ucetshwayo khona nosomtsebi kaSonzici babe bangaleya ndawo wathi ucetshwayo hayi nakudala mfana wami lutho kwase kuthiwa la kusembangweni kwasho ukuthi abelungu abakwazi ukuthi imbangweni bathi mphangweni usekusembangweni namanje futhi uma ukhuluma ngomembulo akakwazi umlungu ukuthi membulo ukuthi memhulo kwasidina sekuphasa into enomlungu phakathi ke iyona ethandekayo okudlula lokho okwethu uyabona nje mase kubonakala abelungu sebephinca amabheshu ngabona abantu ngagcina kuphela inkomo ngaphela ikhumba bathanda into yabantu ayikulinganisele njengento esikhona manje leyo kufakwa kweyinkophe nokufakwa kweyenwele nokufakwa kweyinzipho ma umuntu eyifakile leyo nto waze wadlula emhlabeni eyifakile asikho isidingo sokuthi nina bese nithi lo muntu useshona bese niyamkhipha ngoba lento ufanele ihlanjululwe ngempahla noma ngembuzi khishwe ngembuzi ngoba ngeke afike kwelamathongo lo muntu egqoke lento ehlobo loyindiya noma ehlobo lwani yaziwa kuleli ukuthi ayikho ingane enenzipho ezibomvu njengezenyoni ayikho ingane yazalwa ibhaliwe amathathu yes and encwadini futhi kaExodus kubhaliwe nasencwadini kaLevi ukuthi kuyingozi kangakanani ukubhala umzimba wakho zonke lezi zinto abantu bazenza ngoba bebona imfundiso yasentshonalanga bese iyathandeka bese bekhohlwa abantu ukuthi laba abantu basentshonalanga isikompilo lona abanalo yebo bamnyama njengathi kodwa isikompilo abanalo abafani nathi futhi nomhlaba baphila kuwona baphila emhlabeni wombango ngoba bekho eAfrika bathathwa lapha eAfrika bathunjwa bebiwa base beyo hlaliswa kuloya mhlaba la bafike banda khona abangaba kodwa noAfrika obugcwele njengalobo bethu ngoba umuntu ngesikompilo hey umuntu ufunda likhulu namhlanje impela hayi ngihleli nongoti lapho ubheka umfoka mkhize ukhabazela namhlanje mhlambe ngizoke ngifisa ukuthi bonke abantu mhlambe ebebesibukela phansi isintu nabantu abebejela ukuthi mhlambe lento yesintu into esemuva ngesyllabus basho njalo abantu mase bekhuluma ulimi lasemzini kepha namhlanje ngithi ke mhlambe akulalele nazi izinkulumo ezimnandi sidla ngolidala la nomfoka khabazela ubheki ungoti ozolwazi la uma ufika kwezamasiko nezinto ezithinta umuntu ngamanye amazwi ke sihleli ke siye sithi ke njalo silandele lapha epage le YouTube Dassenhoek 14 Galaxy TV ukuze ukwazi ukuthola indlela efana nalezi nezizokwakha ibalulekile lento yokuthi indlela esamba ngayo senze show ukuthi sinyathela ngendlela eright ukuze ne generation mfoka khabazela eza ngemva kwethu ukwazi ukulandela njengathi because sifuma samba likeke ngokunjalo nezingane sizala zohamba likeke ngamanye amazwi ngiselapho nje mfoka khabazela ngifuna ke siphenye lento yokuthi ingane njengoba ziuvanzi kangaka mhlambe siyayibona ingane zethu noma sithi siyayiyala siyayiluleka engathi manje akusalaleleki sikushoyo mhlambe ngena ngapha kuphuma ngapha mhlambe ungaba usibeke esithombeni sokuthi yini ekhoza konke lokho njengoba igeneration njengamanje siyayibona ukuthi iphumile esandleni abantu abaningi namhlanje uyababona baphila isilungu ingakuzwe ikhuluma lento yona nto abahamba phambili kuyona makuthiwa nje izinto zabelungu hayi impela ithine esamba phambili so mhlambe ungakuthi ukusinikeza mhlambe nje lapho ukuthi mhlambe yipi indlela ekufanele sithabathe masisimo sinje ezabantu abamnyama baba Mbonambi liphusile kakhulu leli phuzi olukhulumayo kulahleke ubuntu yes sikhula thina ngekhathi zethu bewuthola ukuthi noma ekhaya kuhlwempu bebengakafika ogesi lapha yes sikhula thina bekuya kube nendlu la uthola ukuthi kubaswe khona umlilo sihleli khona yes sixoxelwa izinganekwane awusuka madoda ngenkathi lo mlilo uvutha lo mlilo lentuthu ishunqa siphefumula lentuthu sonke iyakhuphuka lentuthu iyothi idala umulo la phezulu lezi ingxoxo kade zikhulunywa ngogogo lana nathi besikhombisa la ukuhlonipha ukuthi umuntu omdala uyalalelwa akhulume yedwa simlalele
bese siya etshisa into kade ekhuluma ngakusasa sesidlala ngako ukuthi ugogo uthene nzwini ugogo sikhumbuzane ugogo uthi uzwile ingane kana ugogo ibeyithi lezo indaba ebeyikhulunywa ezinye bezinokwakha ukuthi ingane ihlezi ingane umuntu omdala uhlezi umuntu ngenkathi lento uthi khuphuka uyokwakha lo yamulo kusasa lo mulo iwona uzothi ingane yala ekhaya sigula ukhiwe wona lapha phezulu bese iphinde ichathwa ngawo ichathwa ngenkulumo ezinhle eyikhulunywa lapha ekhaya izothola ukuphila lapha ekhaya ayiye esibhedlela iphile lapha ekhaya besifundiseka ke ukuthi thina umuntu omdala sikwazi ukuthi simlalele yes ingakho ke namhlanje sekukhona ogesi sekukhona ama television umuntu nomuntu ekameleni lakho sene TV akasekho lalela omunye wonke umuntu uzolalela imedia noma kanjani yonke into evela ku TV yinhle ngisho ngabe kuthiwa yamanyala kangakanani yinhle ngoba ibonakala ku TV wa ye madoda ay kumnandi namhlanje sihleli ke la uhleli nomthokozi Simbonambi Dassenhoek 14 Galaxy TV sikhona ke la e-studio ke DMT namhlanje siqopha zona inkulumo efana nalezi sikhuluma lona udaba lokuthi intsha lekhulayo indaba yonakalephi njengoba sibona nje namhlanje uvanzi njalo ngoba siyathola mfoka khabazela nje sisayiqoqela ukuthi usuthola nangendlela nje uthola ikenge encane nje imele nabafana qhamuka abantu abadala abasagudlungisha endleleni noma qhamuka isalukwazi esidala sidondolozela sekuze kube yisona kufanele sigudluke zonke lezo zimo izinto ezizenze njani zonke lezo angithi ke konke lokho mawuthi uthatha lento ekuthiwa imedia mawuvula nje iTV ayisaphasisi impilo yesintu isiphasisa impilo ukuthi ingane fanele zibonakale njalo zime emgaqweni ziqabulane njengamajuba kodwa lezi ingane ayigugi ngoba lento eziza izithi zona izimpucuko iyazilimaza kahle impucuko ukulimala ngoba mase ngiyo manje ngihuzuke ngiphucuke la ngeke sisaba khona lethi sikhumbe simnyama kuzovela sibomvana simfimfi igazi lilimeleke lapho so impucuko iza nokulimala kwengqondo kwabantu ngoba ngenkathi uphucuka ufika nokwakho bese uzowasha lokho kwami ukuthi kusuke ukuze mina ngithathe lokho kwakho lokho ngiyikona kwami akulunganga ilapho yonakala khona ke lento isikhathi sokuhlala nokuhlangana kwabantu asisafuneki ake ngikulinganisele nje njengezwe lakithi kwaZulu kahle njengoba ubona osopolitiki sebelwa nje bodwa kumanje isekelo isekelo sokuthi ipolitiki yeza izosiza abantu abamnyama amakhosi ukuthi amakhosi abuyelwe izwe lawo ngoba abamhlophe basebelithathile lelizwe ngenkani sithi masikhuluma nawo bashaya bacuba ushise emakhosini bathi bebesuka bethi akungabe saba khona imbizo zamakhosi ongenana emzini wenkosi akube khona abantu abayishumi ayingaphezulu kade sibuthana thina konkosi kuyahlatshwa lana kuyadliwa lapha kuyaphuzwa lapha abadli igudu liyadliwa igudu kusembusweni kuyabuswa sizolalela ukuthi ubayedwa uthini kulelizwe sibhincile sihleli phansi umuntu nobhoko lwakhe nesihlangu sakhe njengoba nje wenzile mfoka mbona khombisa ukuhlonipha amakhosi nalomqhelo ofakile kahle okuhlonipha amakhosi ukuthi amakhosi awabuyele ubukhosi bawo ahlonishwe emhlabeni wawo owawuvele kungowawo ayephiwe wona madoda babamandela kwakufanele sabe inkosi yabathembu kodwa kwacaca ukuthi abamhlophe abasezwa lutho ngobukhosi kwacaca ukuthi sebekhuluma ukuthi umuntu akafunde eqala ngaphambi ukuthi akhulume nabo strategy leso kodwa abafundi abakwazi manje ke izwe njengoba seli kubantu abamnyama libuyiselwa nini emakhosini ngoba uma ngabe lingakabuyele emakhosini isiko impilo futhi nalo ngeke akulula ukuthi libuye akulula mbonamba ukuthi libuye ngoba angeke sesiqhakambise ubukhosi uma singekho kubo yabona nje isikhathi esiningi abantu sebazi ukuthi yonke into ipolitiki shothi soqhubeka manje siloke sibona igeneration ibhubha kanje sizoqhubeka sibona igeneration ake sikukhumbuze thina sibuyele back nje kule wadi yethu thina thina ngifundela ekubuseni ngazofunda la eBheki kuhle ngazofunda eDassenhoek High School la khona ngama 87 88 saqala istruggle sino Remedius Ntombela waziwa ngelika Saddam uremain umfowabo unhlakanipho lokadela ensukwini so unhlakanipho bemncane thina Ntombela umahlobo bemncane kodwa isikhundla sekusona yasibona manje singakanani kwathi kushiswa izikole la umahlobo wahamba yena wayofuna izikole kwenye indawo thina sasala singafundi ngapha
kodwa nanoma siyakhuluma thina la eDassenhoek High School matric sawuphasa ngayo lensi zokuthusa dama so ukungena kwestruggle kwangena ngokuthi kunyomfo iyouth idunga imiqondo kuthiwa ayishiselo kenako ukuze kufunwe le yanto ayibangi sakhishwa lento ukuthina ukuthi uma ngabe sifuna ukukhuluma nohulumeni asikwahlalen phansi sixoxe kwathi uma sifuna ukukhuluma nohulumeni thina sithatha umantshisi sithatha ipetrol bomb si destroy uzobe siyasilalela uhulumeni lento isemzweni yethu sayizalele inganeni zethu so ingako ngabonga kushembe ngoba ngaphuma kwipolitiki ngisayifuna ipolitiki kodwa indaba ilapha akugezwe le yansini okwesibili lama parliament sikuwona thina namhlanje sithi sibusa phezulu kwawo inhloso yokwakhiwa kwawo kwakuyinhloso ukuthi demolish umuntu omnyama ibulala ubukhosi bomuntu omnyama iqede ukuthi inyango ngoba engavumelekile umuntu omnyama ungene eParliament kwafungwa kwagqitshwa abanye kuyazi ukuthi kwagqitshwa ngisho amakhanda okhokho bethu kulezi ndawo lezi zakhiwo leziyana yey madoda manje ke uma ngabe ucabanga ke usangabuya wena ufika uhlale kulezo ndawo uphinde ubuse ngeke uzikwazi kwenziwe ifoundation ngeke kwenziwe ifoundation wena usozo wangena la usozo wabusa la cha ngeke kodwa ke kulelizwe sinoshemba yes unyazi lezulu yes ongathi kuba kwathiwa ngaphambi kokuthi singene kulama parliament sicela ushemba hamba sibusisele lama parliament ngaba ukho umsindo eParliament namhlanje ama parliament esephonde kwiboxing ring akuseyona indawo le ekufanele ukukhulunyelwe abantu ukuthi bakhululwa kanjani abantu bayithola kanjani izinto ezizobayisa phambili empilweni ukuze baphile abantu ukukhombisa izwe labo selibuyile kodwa ngikho kakhulu kwipolitiki sekuthenini izwe lathathwe emakhosini right alibuyiselwe emakhosini hayi madoda usho njalo umfoka akhabazela namhlanje uthi hayi cha bakwethu izwe lathathwe emakhosini ngamanye amazwi mhlambe asiboni ukuthi ufanele libuyele back emakhosini mfoka akhabazela loyo umbono wakhe impela loyo awubekayo njengoba siphethe le conversation namhlanje sithi what is umuntu ngamanye amazwi sithi asibuyele esintwini noma emasisweni lapha ke siyabona ke njalo ukuthi uyayithinta le ndaba yokuthi inhloso zondlebe ekhanyilanga mabefika la ezwenikazi lase-Afrika because ngaso sonke isikhathi siyaqikelela ukuthi masikhuluma ngeSouth Africa sikhuluma ngeAfrica abroad because iSouth Africa is a part of Africa ngamanye amazwi singane sikamama oyedwa sizalo baba oyedwa insala abantu ingakho ngaso sonke isikhathi uzobona sekunenkinga nje eSouth Africa umfowethu mechaza umkhize ukuthi babe sebethi mase beqedile ngoba bamkhulu ekutheni bathathe zonke izinto zabo base beimplement izinto ezomisleda noma ezomislead abantu bese befaka lento bayiprogram emfoka akhabazela yokuthi umuntu engqondweni yakhe kube nodoli odlalayo ukuthi ifence into ethinta isintu ayibone ifake ngeyona iproper abone into athi mezoyithinta iqala mayifaka isilungu bese ibona leyo nto kuyiyona into okuyiyona yona ngamanye amazwi ke siyafisa ke niqaphele bakwethu ukuthi silimalaphi sambephi saze safika la sikhona namhlanje yiko kobelu lokho sikushoyo ukuthi ke mhlambe masingaguqula ingqondo zethu njengoba ngiye ngisho ngaso sonke isikhathi mfoka akhabazela ukuthi ngokuthunjwa kwengqondo kwabeke njalo belu kwasekholele ekutheni kulimale ingqondo ebantwini abaningi because njengoba sixoxa isintu namhlanje sikhuluma ngezakithi ngiye ngaphula nesihlangu sami la ngiyazi ukuthi uba ngisibhula khona abahlekayo abathi basavela lapho baba bayiqhaza manje kodwa mina kumina ngiproud ngalento engiyenzayo because I know ukuthi ngubani once aqala sacabanga ngalendlela ukhabazela abeka ngayo namhlanje ukuthi ubani umuntu omnyama mhlambe ziyobuya into zethu nange sesho ukuthi izwe alibuyele emakhosini khabazela ngisaqhubeka nje sisahleli kulohlelo baba uthini manje mawubona izwe linyakaza kanje umhlaba uvungazela mhlambe umuphi umbono ongasinika wona wakhayo
for ukuthi izwe lo baba mkhulu ligcine li protected, ligcine livikelekile, because siyabheka namhlanje ukuthi impi inkulu ebheke esizweni esimnyama. Yebo. Abantu abamnyama babhekene nenkinga enkulu ithibelene. Yeah. Ungangokuthi uma isihamba kanjalo ngibona sengazuthi asikafiki la kufanele sifike khona, because ma kufanele izinto ilunge, kufanele sibe united, sibe munye. Yebo. Ukuze sikwazi ukubhekana nesitha. Kunjalo. Ngamanye amazwi ngithi mhlambi kupho ongasinikeza khona ungazifuli ingqondo, because nje uyabona ukuthi masisakhuluma ngabafowethu abasuka kulamazwe aphezulu koAfrika, uma bengena la eSouth Africa sisakwavumula sikhuluma indaba ukuthi ama foreigner namagama amanye singake siwabalule la. Yeah. Kodwa uyabona ukuthi egcineni labantu esikhuluma nabo abafowethu ngokwegazi. Yeah. Asiboni futhi ukuthi yonke lento eyenzakala nje kusuku wabalula indaba zama TV ukuthi it's a part of divide and rule. Yeah. Mhlambe sifika nini kuleyo nto ukuthi sigcine sihlangana sibabantu ababodwa, sivumelane ngazwi lenye kuthenini manje as ama Africans. Yebo. Ikuphi kumele sikwenze mfowethu Khabazela, mhlawumbe ungasilapha kulo ndawo? Mbonambi, umbuzo ophusile kakhulu loyo. Ofuna noma udinga umuntu nomuntu. La kulelizwe lakithi kukhona uNkulunkulu. Efika ushembe kulelizwe lakithi kwathiwa umprofeti. Izinto ayikhuluma uBombela namanje ziyenzeka, ezinye siyayibona seziyaqala ziyenzeka. Isihlabelelo sika Shembe ngisifundayo sikhuluma ukuthi izaneni zizwe nonke. Yes. Kunesihlabelelo esi-120 esikhuluma ngoAfrika. Ukuthi uAfrika bobaluleke kangakanani kuthina ukuthi kuyogcina lelizwe kuyilona elinesisekelo esiphelele ngoba ilona lizwe elinoNkulunkulu. Mawukhuluma ngezwekazi laseAfrika baba Mbonambi, ukhuluma ngisho naseBhayibhelini uma ukhuluma ngoMoses, umsunguli walolu hambo. uMoses kahle wathi mayisehlaselwa ebutheni ukuthi kufuna ukuliwa noNkulunkulu. Yes. Esamncane bamthatha bamakhela ubasket bamfaka ubasket. Yes. Bambeka kweNile River. Wathola inkosazane kaFaro. Yamthatha wafana nabantu baseGibhithe yize engazalelwanga eGibhithe. Jesu Kristu engathi zingelo Herod. Wabalekiswe eGibhithe eEgypt. Wafika wafana nabantwana baseGibhithe. Okukhomba ngokusobala ukuthi uNkulunkulu useAfrika. iMajesty, the King of Kings, Lord of Lords, conquering lion in the tribe of Judah, the earth heaven ruler, amarastation njalo, Haile Selassie. Washo waqinisa futhi wathi yonke into iseAfrika, bonke ubukhosi bakaNkulunkulu buseAfrika. Iprofeto zeMajesty namanje isakhona zika Haile Selassie siyazibona. Futhi washo wathi phakathi kweSouth Africa neMozambique neZimbabwe yovela umprofeti yobamkhulu uyoba uNkulunkulu. Namhlanje ke akubuzwa. Kodwa inkinga esinayo yinye. Uma ngabe sifuna ubulungiswa siyaya uNkulunkulu. Kodwa mase sifuna okwenkanuko nokwenyama kufanele phela simflathele uNkulunkulu sibhekele. Ngamanye amagama ngichaza ukuthi mase sifuna okwenyama kufanele siflathele sibhekele. Siyamphika uNkulunkulu. Yeah. Kuba njalo nawe nje ngesikhathi la ukuqa khona uzofika ukuthandaza ucela okuhle. Kodwa mase ufuna ukwenza amanyala ngeke uye lapho ufika ugoqa ucela ukuthi manje ucela ukwenza amanyala. Uzokusuwenza wedwa engqenyeni yakho. Yes. NakwaJuda kwakuvele kunjalo. Hayi ukuthi iphathi mandla zazi ukuthi ukhona ushembe uNkulunkulu. Kodwa manje inkinga angazi ukuthi ungathi yini umuntu. Kodwa namanje ngiyaqinisa mfowethu ukuthi makusakhona ushembe kuleli izinyobe sakhona. Ayikho into ezolunga ngaqalanga kuyena. Siqaleni kuyena, qala siyozisisa kuyena. Ngoba uyena uNkulunkulu wakuleli izwe nakulesizwe sakithi futhi esimnyama. Ngoba kukhona impi ayisho uBombela wathi khona impi enkulu ezayo. Lapho khona kuyobe sekuphoqa ukuthi wonke umuntu uyofaka ingubo emhlophe.
manje mfoka Khabazela uselapho yangithinta kakhulu enkulumo ekhulumayo uselapho mfoka Khabazela uma ukhuluma ngalento ukuthi masamfuna uNkulunkulu siyaguqa siya kuyena siyofuna ukuhle kepha kodwa mase ngifuna ukwenza amanyala incithakalo ngeke ngiye ngakuyena ingithinta kakhulu indaba iqalephi konakala ngoba ngiyathola ukuthi iBhayibheli vele nilisebenzisayo nisasebenzisa the same Bible lona leli impela lafika nondlebe ekhanyilanga yes lumfanekiso ukuthi kwaJuda waba khona uNkulunkulu njengoba ekhona nakuleli izwe lakithi futhi lase South Africa lase KZN noNkulunkulu akazalelwanga kona kumhlabazelo kwaJuda edolobhaneni elincane lingaka futhi uNkulunkulu wazalelwa emkhombeni weinkomo futhi waye umuntu wayedelelekile ingako noma uJesu ayisephilisa abantu bakuthiwa ayike into zositshena yona ngoba uzalo uMaria noJosepha futhi kwaye yena ubaba wakho lothi uJosepha siyasola ukuthi akuyena ubaba ngoba uMaria wayethukekile ngesikhathi ekhulelwe uJesu yes so siyamazi ubaba wakho ukuthi umbazi ayike into ngasitshena yona nawuyena uNkulunkulu kodwa wathi bembulele kwayemaphi eqala sebebona umuntu yebo bathi abamhlophe you won't realize that you've got gold in your hands until it slips off uma ngabe unento enhle embonanda ezandleni awuyiboni wabona ngisho ugana unkosikazi okuhlonipha umuhle hayi umbone uyaphuma uyobheka lapho ngathi bangangcono ingathi sebalekile lokho yena ngempela lo angeke azahlale la ngoba wathi kuya groove uma ubuthi ingqondo ibuthi ngilahle umuntu obezoba unkosikazi lahle umcebe igolide kuba njalo into nje enobuNkulunkulu ayiphatheki ngezandla zomuntu oba izandla zomuntu zivame ukuphatha okunengekayo